un anti-drug seminar. Elia Dali, el Deputy Regional Director for Operations, Police Senior Superintendent de Bolsinas en Dirantes Aga. Para con el personal sa Zamboanga City Police Office desde diferentes estasyon en Dirantes Aga lina Campo Batalya. Konsentrao LDI la seminar para con aquellos mga operators o miyembros del Station Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force o SIDSOT. Pero cuando legal alas 10 aga en Dirantes, bigla ya tiene un set-up el PNP Crime Lab adentro mismo del DI la Multipurpose Hall ali parte na Campo Batalya. Gali sila surprise mandatory drug testing. Isikyan asigun man positibo aki. El prohibido sige na mga operations kontra el droga. He will be removed sa present assignment niya. He will be assigned sa region, sa Pihaw, tapos he will be disarmed. Then summary hearing will follow. Sisina si Abla, si man positibo el uno kanila el sa padayon este na unit di ila. Imanda ko nestos reporta ng Regional Office na Mercedes para desarmaya kanila antes de kita na serbisyo. Asigun pa konele un mandato nacional este desde Campo Crame, donde debe antes de sinta el nuevo presidente. El pwede sila Abla, kasi sila mismo limpyo el di ilalaw. Ang center kasi ng drugs natin is nandito sa area na to. From Sangali to to Ayala. No? So, yun yung kumbaga kino-concentrate. Originally nga, ang idea namin is nasa yung 10 kilometers radius lang, pero our boss says na isama nyo na yung peripheral para isahang instructions na lang. Mas de 80 mga pulis el miyembros del Anti-Illegal Drugs Task Force na syudad, ken posiblemente el mansabak na mga operasyon para elimina ko ng mga drug pushers and drug lords na mga siguiente días aquí na syudad. Kompleto también el mga station commanders del Zamboanga City Police Office, donde asigun kanila un buen movimiento para pwede otra vez saka el confianza del mga residentes. Mas bueno, tiene kita drug test random, se puede hacer weekly or monthly para una kita limpia el daton organisasyon. Maganda to kasi nga alam niyo naman yung rumors ngayon lalo na sa social media na mayroon daw ng mga pulis na involved. So dito malalaman natin kung totoo ba sila na involved sa illegal drugs. So sa nakikita ninyo lahat ng Station Anti-Illegal Drugs Task Force nandirito, hindi lang yung mga operatives as well as yung mga station commanders. So maganda ito before mag-assume si elected presidente natin. So makikita natin yung hanay ng pulisya na clear sila at hindi sila involved sa mga illegal drugs activities. Albert Luna, Dateline Zamboanga.